baasne according to who World Health Organization isaanii irratti agari ani obboleeyyan kiyya ke islaama nam miliyoona 37 fi 800 olii tuutu dhukkuba eersiitiin qabamee jira ijoollee xixiqqoo nam miliyoona takkaa fi 700 irraa ol dhukkuba eersiitiin qabamanii jiranii amman tana yoo fireendii atiin qabanne faaraadhanii beeytami garuu warra qabu sanii tuutu faaraadhaan sinja ajallakumullah amma dhukkuba guddaa ummata nabi Muhammad keessa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kajiru kathratu zina heddumina zinaati jaalowwan kee islaama zinaan heddummattee jirtiin isinin jaa obbolee obboleeyyan keenya akka bakka cufattuu dararamaa jiran rabbiin rakkoo sanirraa isaan haafur isumaatu namaa dirmataati obboleeyyan keenya warra dararamaa jiru cufaatiif rabbii haa dirmatu warra su'uudii keessatti hidhaa jiru rabbiin hidharraa baasee rabbiin waa gammachiisu biyya teenya tana rabbiin ni dandahate biyya nagayaa rabbiin waa godhu nama biyya tana hamtuun barbaade rabbiin abbaa sanitti hamtuu isaa haa deebisu akkas jechaatiiti gorsa qadabare waaja ka wajji ilaalleetu jiraa miti yoo yaadatan waa sadii ilaalleetitti sadiitu nu hafe sadeen san arraan tana insha allahu ta'ala ammaan tana wajji ilaallaati gurra qaamaa dura gurra qalbii na dhaggeeffadhaan isiniin ja'a hadiisni guyyaa sanii hadiisa bareeda hadiisa nuuraan galmeeffamuu qabu والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وابن حبان في الصحيح والبيهقي في شعب الإيمان وحسنه علامة الألباني في صحيح الجامع فيتا وصححه بمجموع طرقه علامة الألباني في السلسلة رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث عبادة بن سامت الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة واجه لبوان تيسانيرا أفناقبا أن اللين جنتان إسني في أفقبا جي رسول صلى الله عليه وآله وسلم إسني في ماتي تيسانو ور رسول صلوات الله وسلام عليه جنة أفقبر ربي سناتا يسون واجه لبوان تيسانيرا أفناقبا أن اللين جنتان أف إسني قبا وان جهان سنيرا كدرا أصدقوا إذا حدثتم يرو دبتن لغا دبدا وأوفوا إذا وعدتم يرو بايلما نماسين تنس بايلما سنغوتا وعدوا إذا أتمنتم يرو نمني إسن أمانيس أمانا سنغيسا سدينتنا وجلال لجر أبوليين كي يكسلاما أمانتنا سديد النوافي سدين سنتنوافدي وحفظوا فروجكم قاموان سالا كيسن تكفدا وغضوا أبصاركم إجين تيسن قد قبدا وكفوا أيديكم هركوان كيسنيس قبات جدو سدين تنا توتو نوافدي سدين تنا وجلال لا جيچو أبوليين كي يكسلاما سدين أمان تنا نوحفته تنوتي أمان تنا أفقبو قبن نمني صفا جهان تنا قباتي نقومتو نمني كن نمربي فقجي مؤمنان إسنين جا جالوون كي غسلاما تا أمان تنا تمي تا أفرفا جيچو غرسي وحفظوا تكفدا فروجكم قاموان سالا كيسن تكفدا جي أمين يسيتي ربنا جانو حباسون إسنين جا أما دقوة قدوا أمة نبي محمد كيس صلى الله عليه وآله وسلم كجيرو كثرة الزنا هدوم من زنات جالوان كي كسلاما زنان هدوم ما تجرتين سنينجا وبوليان كي وني قدوا زناتنا والعياذ بالله هدوم مسيس تقومال نبيتني ديشة من كيس أكمنون سنينجا نشوفاتو جالوان كي كسلاما ديشة من كيس أكمنا متي نما ربين جل جلال ربي رحمته وديف وانو مدينة لال jiru addunyaa tanaas rabbiin subhaanahu wa ta'ala injiraatina waa hin jenne beete akkamitti addunyaan tun jiraachuu jirtis ni laala maaliif kun waan faayidaa namaa qabu garuu irra hedduun isaa jaalawwan kiyya islaamaa dhibbarraa 99 waa'ee fasaadaatiitutu achi keessa jiraan isinin jaa qaamowwan saalaa keessan
tikfadha jannatan isiniif qabee jiraa jee rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wasallam qaama saalaa keenya kana tikfachuu qabna tana rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam حديث براك يستي من نجان والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد والترمذي في الجامع وابن ماجة في سننه بسند حسن رحمة الله عليهم رحمة واسعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة إرجما ربي صلوات ربي وسلام عليه نقافة من إرهدو وني جنة نمنكو يا إرجما ربي مالي جنان قال صلى الله عليه وآله وسلم تقوى الله وحسن الخلق الرهدون وني جنة نمنكو صدا ربي قباتو دا أما اللي حال غاري قباتو دا جي ربي لمن تنانو هاشل لمن سننجا أما رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم نقافة من الرهدو وني إبدا نمنكو مالي جاءمني دي قافة من قال صلى الله عليه وآله وسلم الفم والفرج وني الرهدو المنما إبدنك والإياذ بالله الربا في قام صلاتي جي جالوانكي لمان إسي تنرى ربي نهاتك سن إسنين جابر الربا يولالتي هقوميك أحاسويني مججاتين سا الربا جالوانكي نما الربسو نما همجو ولتي نما درو رغاج أبوبه نما أبارو علماء لكويتي إلمان ديدمي كلا كاوي تجر تان أمو قام صلاتي amman tana yoo fireendii atin qabaanne faaraadhani beeytami garuu warra qabu saniituutu faaraadhaan sinja ajallakumullah zinaan amman tana laaftu easy fuudhuun ammoo jabduudha jaalowwan kiyya dhalaa 8 baasuun warabbil kaaba laaftuudha garuu takka halaala xayyibiin isii fuudhuun jabduudha jaalowwan kiyya islaama balaan musiibaan adda addaa wanni rabbiin keenya jalla jalaalu rabbii nutti buuseef sababaa isii tanaa yoon isiniin jee kam jettan ka akkana jee anaa miti bar rasuula rabbiitiitu jee sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam kama fi alhadith alladhi rawahu al-imam ahmad fi musnadih wal bayhaqi fi shu'ab al-iman wal hakim fi al-mustadrak allamatu arnaut musnad imam ahmad ghaizati sahih li ghayrihi jeen تعليق ابن حبان كيستي أمو حسن لغيره جين إمام الألباني نس حديثة كان صحيح الجامع كيستي في ديجر رحمة الله عليهم رحمة واسعة عبد الله بن عباس الرادفي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا ظهر الزنا والربا في قرية يرو ملت جچون بر جالوان کے اسلاما يرو انجفته ملت گندا تو کو کیستی مالتو ملت زنا في ربان والعياذ بالله يرو مرتن كتاب ربي افرت حق قرتني اكن يجون حسن لغيره جنيمتي ابد ربي حواسني سن حق قرته راجي جالوان کے يرو زنان حواسه تو کو کیستی جالوان کے اسلاما ربانس yeroo heddummaachaa dhufte hawaasni san gandi san biiti san haqa godhatan ibidda rabbii jalla jalaalu rabbii yookaan qixaaxa rabbii haqa godhatan mee amman tana nan deeggartanii jaalawwan kiyya islaama nu cufaatuutu beekaami keessaa'uu dirree dawaan 2009 awoochi kun guuniyaa ja'amtee wanni bimbeen san daaraa nu goote moo nun goone namuutu dhaabbatee salaatuu hin dadhabne dardarri jajjabaan kun cufaatu sababa bimbe saniti wanni isan sinjam bimbe ushasha marre goda ula kesan hatawa manni kenya umriti ya jalawon ke islama akasiti hatawo membe sanuma wali manni kenya gutun qabamne takkan sinje bar anistiyana sawat obboleyti tiya rabbi siatik suramat rabbitin qulqullina nama fat qulqul ana fi sihu wali nudo ya jalawon ke yaro musiban dufte abalu ni salata abalu da'wa goda abalu layli abbata abalu aliman hinjirtu jalawwan kiyya dufteetu man nama cufaatu taragu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil muttafaq alayhi kaysaji juwairiya isirra dufe radiyallahu anha anahliku wa fina salihun ya irgama allah
odoo ormi gaggaarin nu keessa jiru ni halaakamnaa hi jennaan qaala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na'am ni halaakamtan idhaa kathura alkhabath yeroo wanni fokkottuun heddummatee je wanni fokkottuun jaalawwan kee islaamaa waanuma dilii je'amtu guddoon isii zinaadhaan isinin jaa wal iyaadhu billah qaamawwan saalaa keessan tikfadhaa jannatni isinii fi sabattiin hunje amman tana nuti akkamitti jirrame mee ilaaliin siin jaabar si qaanfachiisa ganda kana keessa awoo gaafa duraa bar namuutu dardarummaa dabarsee bar dardarummaan ammaatiif ta duraanii san takkaa mitii bar amma ijoollee xixiqqoo amata 13 warabbil ka'aba gurra kiyyaanin dhagee ganda kana keessatti fireendiin lamaan qabaa bar jettiin geelee isiitiin akka boonatti itti himti gaaf tokko baajaajuma keessatti isinii hime gorsa waanin ammantan isinin jootana amata 4 duraan isinii hime ajallakumullah maal jetti geelee isiitiin hayaskul sagal qaraanii bar garaan goradhee jira wal iyaadhu billah akkama abbaa kiyyaatiin tahaa jettiin geelee isiitiin geeleen isii maal jettiin ni beektaa homaa takka rakkoon hin jiru qarshii 500tu sirraa baasaa bar qarshii 500 hin qabdu qarshii 500 eessa abbaa kiyyaatiin raahin fidaa jettiin ayuu qal xiqqeenyaan siin jaabar ganda tokko keessatti wanni tun mul'annaan qixaaxa rabbii jalla jalaalu rabbii haqa godhate ibiddi samirraa hamma nutti bu'uu hin eegin obboleessu jum'ataan namni hanqanni masgiida dhufuun qixaaxa rabbiiti bartu rinciica'uu ibaadaa rabbii keessatti maa musiibaan natti buunee hin eegin qura'aana wajji akkamitti jirra haadhaa fi abbaa keenya waliin akkami jirra qalbiin teenya sodaa isaatiif jalla jalaalu laaffattee ijji teenya sodaa isaatiif boochee qaamni keenya kun haffallatee obboleeyyan kiyya yeroo orma tokko keessatti zinaa fi ribaan argame qixaaxa rabbii haqa godhatanii mee dhukkuba koronaa laali jaalawwan kiyya islaama mana isaa nu cufatee bar ajallakumullah mana isaa nu cufatee deemaa jee waska adii ammantan dhukkuba meeqaatu dhufe sababaa zinatti isa keessaa guddaa isaa kanu cufa beenu HIV AIDS no sababaa maaliitiin dhufte sababaa maaliitiin dhufte mee laalime tanabar rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wan jeemee dhaggeeffadhaa hadiisa ajaa'ibaati bar sallu ala nabi كما في الحديث الذي رواه الحافظ أبو النعيم في الهلية وابن ماجة في سننه والطبراني في الأوسط بسند حسن لغيره رحمة الله عليهم رحمة واسعة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يؤلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا واهم ملتو جيبر لم تظهر الفاحشة والنفقة واهم ملتو في قوم أرمتك كيستي قد إنما واهم ملتو جي ملتو حتى يؤلنوا بها هم وانسا الفودني دري باسنتي حجة ملي إلا فشى فيهم الطاعون isaan keessatti faca'uu malee waa hin taane axaa'uun dhaabbadhu jechuudha axaa'uun dhukkubni koleeraa wala awjaa dhukkubooleen adda addaa isaan keessatti faca'uu malee waa hin taane abbootii isaanii tadabarte keessatti dhukkubni sanuu ka hin jiraanne je abbootiin teenya tadabarte obboleeyyan kiyya dhukkuba eersii jedhamu ni beekani akaakoon keessan ni beeka akaakoon kiyya ni beeka bara kum takkaa fi 985 keessatti argame biyya Ameerikaa keessatti argame biyya Ameerikaa ta itti maraatan san dhiira lamarratti argame wal iyaadhu billah luuxii isaanirratti argame eegasii eenyufarratti argame ni beektaa joollee hashiisha dhuydu isaanirratti argame obboleeyyan kiyya ka islaamaa eegasii addunyaa tana cufaatu dhukkubni isaa waliin ga'ee jira number 1 Afrikaa keessaa eenyu South Africa eegasii Botswana eegasii Mozambique Itoophiyaa 13 irra jirti dhukkuba kanaan amataa gadaa namni irraaduu nam kum diddam
daataan Itoophiyaa hin baasne according to who World Health Organization isaanii irratti agarre ana obboleeyyan kiyya ke islaama nam miliyoona 37 fi 800 oliituutu dhukkuba eersiitiin qabamee jira ijoollee xixiqqoo nam miliyoona takkaa fi 700 irraa ol dhukkuba eersiitiin qabamanii jiranii rabbiin irraa nu haa baraaruun isiniin jaabar nam tokko bar dhukkuba fokkotaa kana wal iyaadhu billah namni tokko yoo qabame daaraa namaa ka maalayyaa hawaasa guutuu miti nam takka amata 35 dura biyya Ingiliiz keessatti riisarchii godhan gurbaa tokko irratti agaran jaalowwan kiyya dhukkuba fokkotaa kana gurbaan takkichaan san nam meeqa galaafate ni beektanii nam 1936 galaafate gurbaan tokko وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرمتك كيستي واهم ملته دري باسنين هركا وللركاية ديم سمالي أتي هقوتو مسجد جاجهون مالي زنافتا جيغا النوتي هدو قربان تكبر أجلكم الله نمكم تكافي إبسا قليفي صدومي جها قلافتي هايا هواسي تكو يوك أبميو أنا كان سنينجي رمضان كيزاز وجي مناتي توديتين نفان سنجاب الرحمة ربيتين غافة درا يرو أمتا وان أكوبة فكوتا كنا والإياذ بالله قبمن هولاتين يدرو قبلين أتشبرتي كان نمو درت أينيو نما مسلمة هنتانيتو تهدو هدود أمان تنبر تفوتاك أبدوس رفتي فرطي غرغرز غافة دران جيرو نغافة دو إسين أشرورو يو في تنبر أشرورو نما إسين قدو بربادة داو بلسو Number 1 is numa deemnami saabbiyaanii fi teeknikiin qaree baran ganda san turte amma laga harrees ni jirti inuma kadabari maaliin isiniin jee dhukkuba STI jedhamu takkaatu dhufe sexual transmitted infection jedhamu tokkootu dhufe eessa jira guddaa gandu qori lammada dachaatu sadaffaa laga harre sanirraan eenyu ni beeta ani bar yeroon arkadde doktorotaas information waljijjira namutu wanjalatu qabami amala kiyyarra angati qabadheeti miti takka isin yaamu alima guddaa wali yeroon agare maalin jaanni beeta isa walin Facebook overratti wajji ka'ee foto abulu wajji raha gone jee qofa darbu miti isin zanfeetan la tun istaayilati yaa miti an akka dardaratti maal naa dhaamta akka nama daa'itti ammoo maal naa dhaamta anjaanan وانا جبيس وبليسو مش فوتو قفا متيبر ربي نو غدي شيخ نبيل تورونتو را دفيتي صاحبتاني وجي ديمني علامه احمد وتر متع الله بالصحه والعافيه اس زياره غون جالو ونكي اتشكيزتيس يا شيخنا الفاضل مالنا دامتا اك دردر مسلماتي فامو مال نو دامتا نجي يوغا فيسبوك رتي صاحبتان وان اني نو دامي post godheetin jira sodaa rabbiitin isinii dhaamaa yeroo jee wallaahi qaamni kiyya suukanni na baas maaliif namni rabbi sodaadhu yeroo sin jee qalbi irraa jaamu kam qaamni suukanni sossohuun dadhabe achi biraan mee laali gaamma faashina firiindii qaqqabachuu faashina 2 3 ni boonaan kabajaa miti tun xiqqeenyaan isiniin jaa'u obboleeyyan kiyya yoo ammoo isii tanarraa ifeeyne jannata rabbiitiitu namaa sabataa allahan jalla jalaalu qur'aana keessatti bar zinaa hin dalaginaa waliyaadhu billah in jenne jaalowwan kiyya ittin dhihaatinaa jee walaa taqrabu zinaa jee miti walaa ta'amalu zinaa way jee walaa taqrabu zinaa ittin dhihaannaan sammaade ijaalaalu ijaanin laalin keef waliin jechuu hin je'iniin janjanaasan hin godhinin tun cufaatu karaasan si geessitiga guyyaa salaam waliin jechuu eegalte dhufte beekii wanni san step by step si dhufti walaa tattabi'u khutuwaati shayxaana jalan deeminaa sin jenne quraana keessatti faana isaa jala hin deeminaa obboleeyyan kiyya amma takkichaa tana guyyaa biraa bar akka jum'aa ka dabare waliin jenne hadiisa cufa isiitu takkichaa san takkatti irra dhaabbannaa malee takkichuma tana haasoo yoo jette خطبان جلاتي في تقوباتو ولنو في نجسون سنين جاء رسول ربي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة لبو وانت سنرى
واجه أفنا قبا أن اللين جنتان إسني قبا واسدي دبرسيني أفرفا أسوجرا تأفرفا قاموان صلاة تيسن تكفدا جنتا توتو إسني جران ننجي همين يسيت الرأي اللي أمل لي ربنا جانوا وابسو آية تاني وغضوا أبصاركم إجين تيسن قد قبض داجي أمان تناس إرده بيو بليان كي إسلاما ركوبا غدوا نتجرو كيسا إجو أوفي قد قبضشو ربو رايونين سنينجي كم يد إجو أوفي قد قبضشو ربو ركوبا غدوا نجرو إجتون جالوان كي إسلاما أنني ربي جل جلال ربي نتي كنني إرى غدو كنني إسيتي إرى غدو ميلالي وان الدنيا تنكيست وان مقاتي ترى توجفاتو وان اتي اغرتو امس اجتون ججون اكيتا مالي تني بيتني كقلبيتي وهيوتو قلبي داف اسيتو دبرسان سنينجا يو اججا ربي رتبو باستين ان في خلق السماوات والارض كان شوفاتو لالتي تفكر اجاني لالت ربي كي رتي غلطون فت وما ربي غاروتي غرغدوا ميقاتو جيرو اجتن اللالتي دي انتل تجالوون كي اسلاما اتي فيا قبو مسجد اتي صلاتي به زعلانه تو غاف تو كوبيتو تنرا حتى مي جيدتي اوبليين كيا دلني غربان يرو مسجد را اكس جابه ديمو غرباتو كو كبيرا كشركو اغريدتي الحمد لله اني كوبين دبيمي اني امو مين دبي يا ربي بغن رابط ديجي اوبليين كي اجاني اغريغا ميلالي اتي إجتنا سرافوني مليون سيكان نايو سنجا نهايمتا إجتنا قد قبضشو دفون بكوا أمان تنا قدوانو جرو كيسا تكوني سننجا جالوون كي الله جل جلاله قرآن كيسا تمال لنجي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم جي إن الله خبير بما تصنعون قل نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم جيني بر مؤمن توتان يغضوا من أبصارهم غضوا توتو أزبرتك الدرم قد قبت أجين يغضوا إسانو قد قبتني قد قبت أجين إسانو قد قبتني قد قبت إجاء في جمسو رجالوان كي وان هنجر رجفاتو اتلالون برباجس وان حرام اتلالون برباجس جمسو داني إيغانا قاموان سالا كيسن تكفت داجيني إسانوني تكفتني سنيتو توتو إساني في الرجالة الله جل جلاله وان إسان دلغا نبيغا بيغا دا غلط إساني في الرتقل جاجي آية متنا مؤمن توتا جيتي بر دلالينيس جالوان كيك إسلاما أكسو مجين إسي ربتي أمنتين جي إجتي جبسي جيني يرو كان يد إسينوني جبسيتي قام سالا كيتي تكفت جين إسينوني تكفتي إجو أوفي جالوان كي بوباسو رفو لالتي تبر چيكا خطري تكا لالتي دي يرو سنيف تيمبوروري غمدو ملتا سنبودا أمو حسرادا شينا دان سنجا إفقابو هندن ديسو يو إرتي بوبي سنجا بدي زنا نجالتا والإياذ بالله إسيتنا جبسو داني جالوان كي حلاوة إيمانا دمدمو يو فيتن isin dura lubbuuti yaafistaniin dhaam ijjeen teenya haa cabsinu amma akka jenne namuutu mana keessaa diisha qabnaa bar diishi faaraadhaa waammantan waayifaayi qabnaa waayifaayi tamanaatii miti obboleessoo takiisha keessatti qabanii deddeemtu qabna nu cufaatuu boo obboleeyyan kiyya achi keessatti ilaali gaa musalliba waan meeqaatu jira gurbaa tokko taarika takka isiniif haa himu ija gadhiisuu bar ammeenyasi ijoollee nama collee isin gootu ni beektaa nama aaqila colleessan singootu ijateenya tana yoo haraam irratti gallakkisaa dhufne saahiboota isaa waliin qur'aana hifzii hafatu jiran jaalowwan kiyya saahiboonni isaa kun rabbiitu rahmata godheef akkuma rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallama kama fi alhadith alladhi rawahu al-imam al-bukhari fi sahih rahimahullah wa akrama malje wal ma'sum man asamahu Allah ta'ala tikfaman nama Allahan olaanaate isa tiksee jeemi jolleen san ijaan facaastu inni ammoo ija facaasuu eeganaa takkarraa jaalaltii isa qabdi yeroo gara masgiidaa deemanii isaan hifzii isaanii baasan inni eesaa baasa mashghuulaga
yeroo hifzii isaa ammas tabiraati barsiisaan bara ammas haffazaa jeesii kan nama gam yeroo karaa manaa deeman isaan hifzii isaanii san waliif irratti qabaa deeman inni intala san waliin jaalawwan kiyya islaamaa dhaabbatee waliin haasa'u qaraatii hifzii isaatirraa achumaan lakkisee taarika biraa tokko isiniif haidoo waan isin jaaladhu jecha gaafa zamana amiiril mu'miniin abii hafsin umar ibn al-khattaab radiyallahu an gurbaa tokko abdirrahmaan ka jedhamu tokkotu jira sahaabota waliin alayhim min allahi ridwaan ganda xaaliyaan kana dhufaniititi lola wajji lolan achi keessaa jaalawwan kiyya ka islaamaa intala xaaliyaantitti takka ijji isaa isa dhoyti jaalateen intala bareedina isii agaree jaalalti qabdeen isaan karaa madiinaa yeroo deebi'an inni achitti hafe maal jetteen ni beetanii sin jaaladhaa jeen rakkoon qabu jetteen diina islaamaa dhiisi teetiin sii taha maal godhee isinii fakkaata diina islaamaa dhiise gaa diina islaamaa dhiise mokorrii bar ijaan laalaymii bareedina isiisan onnooti diina islaamaa dhiise qabateen jaalawwan kiyya diina islaamaatirraa murtaddii gaafa kaan sahaabaan yeroo achirra dabaranii agaraniin qura'aanaas haafizul qura'aan turee bar aboo qura'aanni san eessa kutee jaaniin rubamaa yawaddu alladhiina kafaruu law kaanuu itti naa gutaagaa takkichaa tana qofaatuutu na keessatti hafeeji ija ofii jaalawwan kiyya gaccabsuudha cabsaa jeeni cabsuu gagallakkisuu hin barbaachisuun isiniin jaa hadiisa tokkootu jiraami qalbii nama kofalchisu takka isin yaamu saahiba namuutu qaba bar saahiba muudii kan nama kofalchisu takka namuu qabaami ani saahiboota akkasii nin qaba beete gaafa tokko asrii manatti udu'anneetiti deemu jira hadiisa jira bar hadiisa imaamu muslimii odeese sayyi isaa keessatti rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a jariir ibni abdillahi al-bajalii irraa dhufe radiyallahu anhu qaal sa'altu rasuulallahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam ergamaa rabbii salawaatullahi wa salaamu alayhi nin gaafadhe tatasaati jiraamiti dafxaadhaan intala takka laalu yaa ergamaa rabbii yoonin intala san laale oo dafxaa oduun qoban qabaannee natti dhufte isiisa yoonin laale oo jennaanini ijatee irraa garagalchii jeen hadiisa biraa keessatti ammoo hadiisa haa gabaabsinu aliy ibni abi xaalib irraa dhufe radiyallahu an wal hadiisu fi sahih al-jaami'a jennuun aliy ibni abi xaalibin rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam maal jeen yeroo ijatee tana wal faanan oofin dhalaa takka agartee irraa garagalchi cal jetteetuma dhaabbattee isiisan hin laalini ta duraa yoo hogguma takka tasatti intala takka agartee irraa deebiste diliin sirra hin jiru yoo cal jettee irratti dhaabdee isii laalte ammoo diliitu sirra jira akkana je hadiisa kana namuutu beeka gurbaa saahibticha kayya kana wajji salaata asrii deemnaar osoo deemu jiruuti intalti takka nutti asbaati wallaahi rabbumaatu jiraami aboo ani jettee cabsadhe obboleessa rabbii jira bak jettee agaree ittiin jiru an obboleesso cabsadhe ija inni ammoo cal jeetuma laala saahibii ijatee cabsiin jeen haya haka rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta duraa yoo laalte rakkoon sirratti hin jirtu jeemi yoomiin ta duraatu fixadhee nan jeen ay rasuulli rabbii sallallahu alaihi wa alihi wasallam dafxaa yoo si dhuftee ijatee irraa garagalchite san humaa diliin sirratti hin jirtu jee malee daqiiqaa kudhaniif cal je'iituma ijatee irratti dhaabii wayii jee san irraan bar dabbaaraa bar laaleeniiti akkasitti wallaahi haga faantiisii fuula kiyya irra bareedowi hada miskiin hadiisi rasuulaa sallallahu alaihi wa alihi wasallam in galleef cabsachuudha zinaa guddoon wal iyaadhu billaa jaalawwan kiyya ijarraa kaatii shaa'ireen islaamaa walaloodhaani kaa'ee bar wa nadratun jee bar zinaa guddoo san wal iyaadhu billaa laalcharraa dhufti wa nadratun laalcharraa achirraa laaltaan isiinis ilaalti shaariyaa kafaluuf madarsaa dheeta ijaani dhoytaani isiinis ijaanis dhoyti eeganaa'oo fabtisaamatun ni kofaltaafi siifi kofalti eeganaa'oo fasalaamu salaam jettan haay isiinis haay isin jetti yookaanuu yoo darasaa matalanmoo assalaamu alaikum ziyaddi iyya kamaan wa alaikum salaam taqullak eeganaa'oo fakalaamu haasawa samal qaraata sa'ati eeganaa'oo famaw'idun qaaxaroo dhagaa eegasiyoo faliqaa'oo ولا تتبعوا خطوات الشيطان انتنا جالوون كي اسلاما يرو مدرات يرو اسي اگرتسن چبسي حلاوه ایمانا سن
mi'aa iimaanaa san yoo qalbii teenya keessatti dhamdhamuu feene akka allaamatu ibnul qayyim xayyaba allaahu tharaa kitaaba isaa addaa waddawaa keessa je ija teenya haa cabsinu faxinummaa sii kannaa allahan jalla jalaalu qaroomina san sii kannaa firaasaa sii kannaa je abalu tokko ibsi yoo sin jaan warabbil kaaba dhugummaa isaa ibsita yoo isa hin beenillee faraasaa mu'minaa san sii kanna yookaan ammoo akka agartuun sin ja'a bar keessaa'uu dardara as jirtan isin dura lubbuutiyyaaf dhalaa wajji tatteessanii hin haasawina karaa keessa dhalaa wajji teessanii wal beenaa miti wajjin haasawin obboleessoo qalbii si goggoga fuula kee ka amman tanaatii fi ka yeroo sanii deemiiti muraayaa dhallaalime hin barbaachisu cabsuudha ijji rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallama zinaa dalaydiin hunjaanii bar sallallahu alaihi wa alihi wasallam والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الله جل جلاله الماء آدم الرتي كتب على ابن آدم هذو من الزنا مدرك لا محالة جي الماء آدم الرتي قود إساء زنا راكته الرتي كتبه جرا نمدك أبا وانسانيس لا محالة حفنسي إساء فنجر إجتون زنان إسي لا لودان ننجي waan haram waan nuuf hin baqqaane laaluu jaalowwan kiyya islaama harkinoo qabachuudha zinaan isii miillin immoo bakka fokkotaa san deemu arrabninis wal iyaadu billaa zinaa dalaga waan fokkottuu san haasa'uudha yookaanuu intala haram isaaf halaal hin taane dhungachuudha qaamni saalaa ammoo waan tana ni dhugoomsa yookaanuu ni kijibsiisaa je eka waliin jenne laaltee eegasi salaam wajji haasa'u prograama gaafa kan tabni dhume obboleessu ijjeen teenya cabsu asirratti an takka waan isin jaaladhu sheer isin wajji haa godhu amma dhuftanii bar ilmis taffa jettan salaata subis warri wal beena warri salaata subii salaatu akkasii miti wal beenaar nu cofaatu awoo warra salaata subiitirraa rabbiin waa taasisu haa jennu fakkeenya qaxarii takkaan si fudhaar ati aadaa godhatte salaatul layli sa'a kudhanitti kaatee salaatu daqiiqa shantan booda adhaana lammada adhaana wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru filima fokkotaa hin jirre feesbuukii fi yuutuubii irratti ilaalime abadan sa'a kudhanan san kaatee numan salaanne yoo salaata subiitillee si fide rabbiin haraam ijaalaaluun qixaaxa isii keessaa'uu salaatul layli daddafee sii jarjarsaanii salaata subii dhufuu malta garuu salaatul layli sa'a kudhanitti kaatee raka'aa shan bareedduu salaatu yookaanuu torba salaatu san abadan aduu si baa qixaaxa isii namaa jarjarsa qur'aana hifzii eessa kuttee hin beeytuun sin jaabar eessa kuttee hin beeytu ni ja'amti taarika isii tana'an akkunumatti waloloodhaan beeka malee gaafa tokko nama tokkorraa yeroo dhagee naan fudhatamne an akka keessanii shodhee miti bar akkunuma tokko as bira dhaabbatee haasa'eef ani hin dhagayu deemeetiin mana dhaqee riisarchii irra dhawu obboleesso maaliif ni beektaa hoggumee qanyaadhamne gaa gaafa tokko as bira dhaabbatee hadiisa gorsa godhe hadiisa inni godhe hadiisa torba haasa'ee torban hadiisni torbanuu mawdu'a hin jiru yoon sin hin jeekkam jette hadiisa torba bar hawaasni immoo jejjee bobbooya imaamu shaafii rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a akka jaamte anta nan dhageenye namarraa hin dhageen garuu gaafa tokko hifzii dadhabe tananin beekanu tana likkittiin beekan rahmata rabbiitiin maal gootee jeen sheekni isaa wakii ibnul jarraah jedhanii ni bar isaan lachuu rabbi rahmataa godhuuf rahmata waasi'a intala takka faana isiitiin laalee tanaaf ilaale imaamu shaafii waan laalu obboleessa tanaafi hifziin na diddee ani woniin itti fadhe jechuun yeroo namni dilii dalagu tuni sunnaa dhugaati waan duraan hifzii isii qabdu sana si jalaa kutti keessaa hoo qura'aanni daddafii nama jalaa baafata ijjeen teenya yoo gad qabanne obboleeyyan kiyya jannata rabbii tuutu subhaanahu wa ta'aalaa nu sabata isinii fi maatii teessanillee rabbii warra jannataa rabbi sinaa godhu tajahaffaa tamaayiiti wakuffuu eediyakum harkawwan keessan qabadha jannataa tuutu isinii jira naman tumin harkan hin saamin ribaattiin fudhatin gubboottiin fudhatin obboleessu jannataa tuutu isiniif jira rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadiisa imaam muslim sayyasaa keessatti odeesse rahmatullahi alaihi rahmatan waasi'a abii hurayra irraa dhufe radiyallahu anhu
كل المسلم على المسلم حرام جيبر شوفني مسلماتو مسلم الرتي حرامي جي مالي تو حرام إيجا إسا فجاسون حرامي ناموس إسا كيسا تدات ديرچون حرامي هوري إسا سامون حرامي جي isin cufa wonnin qabu tanaayoon isin injee kam jetto boleeyyan kiyyan dhiiga isaa harkan dhagaadhaan fotteesuun san haraami hin baqqoosiif obboleessa kee hatuun isa ganuun siif hin baqqa'u amman tana guyyaa biraa hasoin ammas dhukkuba guddaa nutti jiru keessa nama hatuudhaa yoon isin injee kam jettan dhukkuba guddaa gaafa tokko silsilaa nu qopheessi jaaniiti lakki an lubbumatti yaafin yuutuubii tiyyaratti hojjedhaan jeenu silsilaatan dhukkubuma nutti jiru keessa obboleeyyan kiyya akka waliin jenne an lubbuu tiyyaaf qulqullu isiniitu qabaa isiniin jechuutti hin jiru haashaa wakallaa as bira dhukkubaa jira as bira dawaatu jira dhukkuba kana dhiisnee akkamii dawaa isaa fudhannee deemnaa anaaf ati fi ammas haqa namaa tanafaa bara ربي سبحانه وتعالى نما فين ديسو سنكيزا حديث بريدو كدبر تكاس واي هما يرودبن كوليلال الراس ولين حلالو سندورا غروه غوتا كاما صلوا على النبي اسمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حديث عيسى امام مسلمي اوديسي سيا ساغزت رحمه الله عليه رحمه واسعه ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتدرون من المفلس جي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه نبيتنيه جبر ديغا كيسا نبيتنيه مسكيني انيو جين صحابان عليهم من الله رضوان المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع مسكيني نكيستي اكنو تبينتي نما ميشافي هوري هنقباني تو مسكينا عربيا مجلس فريج بانك الرمال لك انا من قام نسن نما سني جنان قال صلى الله عليه واله وسلم المفلس من أمتي مسكيني ديغان أمتك يرى رجل غرباتك كاجي يأتي ندوفا جي غياك يا مادا صلاة هدومين صلاة ندوفا زكاة ندوفا حجي ندوفا جالوون كي كسلاما تنجوفا غوتو حجي غودي زكاة مالك كبرا كنتي صلاة إسا غوتو دا ندوفا جالوون كي غرو أبلوسن الرب سيجرا انت لناموس قبض إسي الرب سيجرا abalu dhiiga irraa yaasee jira abalu ajjeesee jira arraba isaatiin intala naamusa qabdu zinaa dalaydii jee darbatee jira dalagaa isaa gaarii tana cufaatu jaalowwan kiyya islaamaa eenyuu fi kannani beeytanii nama nuti hamanne nama nuti horii isaa irraa samne qoocee ka goone afaan dirree dawatin nama kanaa fi kannan dalagaa gaarii teenya cufaatu dalagaan gaariin isaa irraa dhumte obboleeyyan kiyya waan kafalu hin qabu hamtoowwan isaanii cufaatuu fuudhaniiti duudara isarra kaayanii ibidda jahannam keessatti waliyaadu billaa isa darbaaji dilii keessa dilii takfiira dalagaan hajjii soomana dhikrii sadaqa takfiira namaa hin goone diloowwan akkanaatii jaalowwan kiyya ka islaama harkawwan keenya yoo qabanne warra jannataatiin isiniin jaa asii achi walitti dheeresuu hin barbaachisu yoon hin dhugaa qunname Allah irraa yoo dogoggore hammeenya nafseetii yaatiif sheexaan irraa karaa bareedaa kana isin yaadachiisee ani itti hojjechuu dhabu irraa isa Allah hin tikfama isiniif karaa jannataa dildila ta'ee ani ibidda jahannam keessatti waliyaadu billaa na darbu irraa isa Allah hin tikfama anis kaniin dubbadhe isinillee warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbi nu haa godhu nu cufaatiif rabbi yaadaa muraada keenya rabbi nu haa guutu haajaa teenya tafacaate cufaatu rabbi walitti nu haa qabu ikhlaasaa fi ittibaa fi sidqii fi istiqaamaa rabbi nu haa gannu rabbiin qaamowwan keenya cufaatu ibidda jahannam irratti waliyaadu billaa haraam haa godhu nutii fi maatii teenyaa fi muslima cufaatu rabbi warra jannataa rabbi nu haa godhu allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala jamiil mursaliin wa akhiru da'waana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh